Id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg li hija wkoll impjegata bħala Human Resources Manager fid-Dar Ċentrali laqtitha wkoll. One News jista' jikkonferma li wara intervista mat-Times of Malta fejn sabita diffiċli ssib ma xiex taqbel mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, Buttigieg ngħatat l-aħbar li mhux se żżomm il-kariga li għandha. Jirriżulta li nies ta' madwar Delija irriduha barra mill-istamperija. Għalkemm f'dan l-istadju mhux esklus li jirnexxiela tinnegozja xi ħaġa oħra kif għamel Fabian Demicoli li spiċċa minn kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet. One News għamel kuntatt ma' Claudette Buttigieg, iżda għażlet li ma tikkummentax. Hello, Mrs. Claudette Buttigieg, please. Yes? Hi, Nicole mu One News. Ma nafx jekk nistax intelfek żewġ minuti. No, ma nistax intelfek, sorry. Għalkemm lil Buttigieg qalula li tispiċċa bl-iskuża ta' ristrutturar, kemm jew kemm persuni oħra fil-Partit Nazzjonalista jafu sew li dan mhux il-każ. Buttigieg meqjusa fost il-ftit liberali fil-Partit Nazzjonalista għandha linja taħsib differenti ħafna minn ta' Delija. Tant li mat-Times of Malta qalet li l-mozzjoni tiegħu dwar l-IVF kienet bħal żelqa fuq qoxra ta' banana. I personally would have changed the cabinet, the shadowing. I think it's healthy to change. Is there anything Adrian Delija has done that you do agree with personally? Yes, I do agree on quite a few things and I disagree on quite a few others. Bħal f'każi oħra kienu Pierre Portelli, l-kap eżekuttiv ta' Media Link, u Clyde Pooley, is-segretarju ġenerali, li kkomunikaw l-aħbar ma' Buttigieg għax Adrian Delija rari jkun fid-Dar Ċentrali u f'dawn l-okkażjonijiet jisparixxi għal kollox. Buttigieg hija magħrufa wkoll bħala waħda mill-aktar deputati li kienu qrib Simon Busuttil, tant li kien ħatara bħala deputat speaker.